mano na pedeng jopi ki bakwa le peneng rakti kumama piara ktilut baro ngaru ngakwa ban le peneng Henry haba pule pada ke gospel ke pemerintah resmi ke gospel ke kumu Markus ke nong ke basipo ke dekor ke kanyo hadu lai po ngatarai ngandu ya peneng namar ke gospel ke bangi pule pemerintah resmi ujisu ula pi yau tau briu usamla waruspa baruom satang kewe keba pidang duna ki lady baro keba pidang pada sam ki bedok kumta pizza kan show spa happening nang tahu jisu wang yu ale bunyana ka gospel ka peteng ko ong abau tahu briu ulai semua kene ula kangyong ke kemat bat ula lekno dari hismosi pidit nangge kedau namar bauta usamla ulong ubarus pa sibun ka gospel ko tiu jisu ula pe saudong ula ong hakita kisendran jumu badru kumju yang abadi pi kat no kalong ka ekibarus pa bandrum hake himau blay pule nak rekod ke apoi hendu apolai pinglap ini kintin nak gospel jong Markus kanong ke basipo ngong biang kanong ke basipo ke rekod ke apoi hendu apolai aba number way ngapule ban ngapuson ya kitei jing ong yung kendran ya kitei jing ong jong Yesu kat no kan sisay nga bandrung siya kahimablan. Namar ngalong siya barus pa. Haoy, ngamrius pa ilo se hagalian kapisa kapilay. Ngamrius pa ilo se hagajindon di jaga di puta. Haoy, ngamrius pa hagajindon jong kaksiar ni karupa ni ki kali ni ki yig pakidulan. Andre ko parlok ngakop nong ipi gani bang harius pa hagajin don jong kapop hagajin im janga ngarius pa hagajin sarong ngarius pa hagajin jai tu ban pule ya kakdin jong blay ngarius pa hagajin jai tu ban poi singin mane ngarius pa hagajin jai tu ban pediannya di sakramen di bau Jisu gi ulai ngarius pa haga jinjai tu haga jinjai pede but kiwei kipop kiba ngakwa ban tatrong yelade hato pipinyo lek peneng ngam tarai lada piru kumanga pidang ruspa hagita ki eki baro hagapop ngam tarai pinyo e peneng lada pedang rifpa haga jin pisar ya kiwei ngam tarai pinyo e peneng lada pedang ruspa haga jin ben ya kiwei ngam tarai pinyo e peneng lada pedang ruspa haga jin tok ga jin syukor ngam tarai pinyo e peneng lada pedang ruspa haga jin sim kabu ya kiwei kibale bahaya pi ngam tarai iru pinyo e beneng lara pidang ruspa haga jing bangklok haga jing kerni hagi kam auria iba bunba ngakwa banitu syai pi pin omyo e beneng mane ngan omyo e beneng pada ngidang ruspa ru hagi kam ki bomye dei katkum kecing kot jong blade iya ngai pi takadaw ngate ngas ngoma bahaya lah kecingnya ngatik pi puson pi berkat ne em naga mentah kecingnya jong pi
Henry kat bang adang pulipat ya ka tinjong ublay ya ka Bible ngayo man sing. Kamtam habang ngapuli ya ka gospel ka bamanta kasni. Namar u Jisu u jubab yu Petrus kumne uong how brew long gabala. Henry how blay na dong syadong long gabala. Kenal how blay na dong syadong long gabala. Nang ka susu u Jisu u paikitin so Petrus ukren kumne. Ban ong api jar uba ino ya ka yeng kesem. Yala ki men ki para sendrang na kente. Yala ka kami ne ukpa. Yala ki kun ne ki bri ki kendo. Na ka benta jong na. Ba na ka benta ka gospel. Uyo. Benta shispa sya ki yeng. Shispa sya ki para sendrang mat kente. Shispa sya ki kni. She's pasha ki kun. She's pasha ki brew ki kendo. Lang but she's pasha ro ka jin sha ban beng. But ya ka jin imbang jukut ha ka pertei ka bansawan. Ti habang puson bahay kini butod nga sa kliyente. Balay blay kwa bangan isi ya kaying kasem yay may pa yakimen ki para kamday kabaw Jisu hikay ni manisi ukren ni kitay kikentin upan kemau ikisendran ikinambut yung u ba ngihap ban ik yau ngihap ban ik yau blay ban yakikmikik pa yakimen ki para yakayeng kasem yakijindon tinya kajimut cuma dengan jiong jong Jisu ba kita baro kimdei banlong kiding tenkiang yang ni ban ik yau blay kumta king komen ko para ije do ngil pen ruspa elade da kajin ik ya ublay om da kiwe okay kuku blay pi baro have a nice Sunday.